Maikanem Abilin. Tinapalabas. Naatake ni Doña Anita gapu itinalaos a pungtot na iti collar. Inpan matadagos ni Rina iti ospital. Iso asim mayat manentirik na ti Doña. Iti kabisera. Nagsabat ti dalan da ami ken Ella. Al-allukuin ni Ella da ito'y asumurot langan ken kuana. Ngam nagkadkad ni ami. Ket kinid daw napay ken kuana. At di na kuman ibagbaga kini Victor ti may papan kadakwada kini Lando. Tamangan no isudan tupay ti agpin natay. Iti mansyon da Doña Anita. Nagring manen ti telepono. Ket ni Rina ti simbungbat. Itagagayem. Adtuin ti tuloy ti nobela tayo na paulwan. Maikanem Abilin. Hello? Hello. Sino da ito eh? Kumusta ti inam a demonyo? Sino ka? Apay akas ti bagbagam itinak. May sa a demonyo ti inam, Rina. Amunak. Wen, amambu kalaunay. Gaputadak laeng iti asidekyo. Anya ti masapul mo? Ibaga miti inam masardengan nanti kinadakas na. Mamapatay tao ti inam. Anya? Paltugak ti inam. No saan pa'y lang nagbalbaliw. Hello? Hello? Sino da chay ako? Apay akas chay ti bagbagana. Kan... Amunak. Sino nga ta? Apay mama, dakas kayo kadi. Mamapatay kayo kadi. Ni, anya ka din dagita sa asawang iha. Isamanti ko na dyan mawag itay, mama. Anya. Aday mawag itay kat sikat inakasungbat. Wan, mama. Saan mo apat patyan day jay? Dadaol ti ulo day jay. Wan iha, agballa day jay. Wan, nalabit magbala. Gapoy ti boses na. Kasla saan anormal ti panagsauna. Iso adi mo patpatyan. Lipatam timbag pagana. Tauray siyak, kanayon nak-ariribukan. Iso manipod ita. Sana ko na basta sumong batlat ta iti telepono. Mama. Ala, agsuplikan iji asyenda iha. Kasapulan da ka ijay. Okay, mama. Oh, ato iti agas mo. Agtumarkan, ta nalpas kamot kan itay anangan, Rosa. Agyaman na. Kumusta ang tirik nam? Sumaysayaan. Iti ka nito ang makapapigsakan. Kan mayatan tirik nam. Sumangat tayon ijukuta. Wan, sumurutak kada kayo. Nasayaat. Ada ginatang ko ang pagsukatam. Agsukat kan tulatan. Agyaman na. Kumusta tirik na ni Rosa, Ami? Sumaysayatan mga ansong. Ay, kaasimat. Desidido a sumurot ka data ijukuta. Masayat, Mat. Anyan. Nagadon a dinadaal dagiti awanan baing, ababae. Ami. Addan to pagpatinggaan da. Sana may satyal daw. Aguray dalaan. Maawatan ka, Ami. Amok ang magagaran kan nga gibales. Talaga. Ngam saan pa'y nga ita. Nasaya tamom. Ami na banag. At da oras na. Kat urayin tayo lang ti umno at tiyempo. Para iti panagibales tayo.
Kumusta ti gayem mo, Ella? Saan mo ana ang lukoy nga agtrabaho dito i mansyon? Wano iti asyenda? Awanan iti pagnanaudan na, ma'am. Pimanaw ka nun. Kasta ti kuna ti kaaruba na. Kasta ka di. Di namot tinam mo no sa dino tinapanan ni Nena. Iso ati ginatgatang ko nga agpaay ka ni Nena. Impadawat kon iti bakat akaaruba na. Sayang. Ngam sapay ko ma, tadalat ta itinasaya at akasasaan. Ang mga matnoan yan, tinastrak na trabaho. Nang lunakat nagado ti manangal ilaw ita panawan. Ang mga nunastrak nakit din taglako iti marihuana. Anya? Ay, saan ko mamat, ma'am? Sapay ko mata saan. Ngamin, kaadwan na itakat dagiti agtutubo ti baundang aglako iti marihuana. No saan aga po kadagiti agom iti pirak. Awan ko matikas ta mapaspasamak, ma'am. Naagom iti kwarta ti dadaulo dagita nga aglaklako iti marihuana. Juan, pudno dayta. Kaasimat dagiti agtutubo. Isa sa pulam ti gayem mo, Ella. Kat pilitam nga umay dito'y ngagtrabaho. Agyamanak, ma'am. Tamasagnan kayo iti padayo a tao. Juan, nang runa kadagiti agtutubo pay lang. Hello? Rodrigo, Wen, siyak. Asino daytoy? amok nga dadita ni Ella. Itad mo ti telepono, tapasarita. Ela? Ne. Asino nga Ela ti bagbagam? Kan asino ka? Di ka naglibak pa, Rodrigo. Kayat ko akasarita ni Ella. Itad mo kan kuana ta telepono. Di ka kumamang tagtag. Awan ti Ela dito'y balay mi. Wrong number, tinay-dial mo. Sorry. Amok anito niya ni Tadayjay. Sapsapulan na ni Ela. Rodrigo, asino day ta kinasarita mo iti telepono? Ni Anita, agong ungat. Itad ko kano ti telepono kini Ela. Kay? Inlibak ko. Nga abda dito balay ni Ela. Imbagak nga awan dagnagan iti Ela ditoy. Nasaya at tainlibak mo. Kan anya ti bagana kini Ella? Diyan ka mo. Agriring manan, Rodrigo. Saan mo nasumbatan pa'y? Anya? Mabit lang, taihang ko day ta telepono. Tapno saanan nyagring pa'y. Ti Diablo a Rodrigo. Busy ti telepono na. Ilibak na nga adda iti mansyon na ni Ella. Amok itan na. Amukon no asino ti caller. Akanayon amang butbutang kanyak. Ni Ella lakit ti. Wana. Awanan ti sabali. Ay na, ma'am, sir. Saan yun nga italtalak dahi di adon niya, Anita? Agbalansan na talaga. Agong ungat ka no. Kat kayat na ka akasarita. Dayta tipod no, Ela. Jak pagan ano akasarita, sir? Awan ti interes ko ang makisarita kan kuana. Nukasta nga daw mawag. Kat amo yun nga iso. Saan yun nasungsung-batan pa'y? Anya? Ang mga maagatap iti sabali no kasta, Rodrigo. Ay, nasungbatam. Ngam ilibak mo ti kadda dito'y ni Ela. Waan, talaga akasta taramidak. Agyaman ak unay, ma'am, sir. Amudak nga isakit. Kat agsubadak kada kayo, gapu iti kinaimbagyo. Dakkel ti pamatik ani Ela ti caller, Bart. At da telepono da Rodrigo. Kat iso ti aramatan na nga umawawag kanya.
Kaya't asawan at Daniela iti mansyon da Rodrigo. Juan, katamok nga iso ti collar. Ti awanan bain nga Ela, agbayad kanyak iti kastoy nga raramitan na. Kasano ang masigurado yo ani Ela ti color? Gapotag na iti mansyon da Rodrigo. Kan nakita ni Tiago, iti ipapanmi iti panagsiim ijay. Anya? Apay asan yung baga kanyak ni Tiago na itabanag? Apay naskan ka di pa'y amamuam? Madam. Bart, bilinin ka. In kayo agsim iti mansyon da Rodrigo. Kat no makita yun ni Ella, patayin yun. Madam. Nagalis ti biyag ti salbag a babae. Namin ano aginandat ko nga ipapatay. Ngam sa naklatang agbaligi. Madam. Aggunay kayon, Bart. Gunggunaan kanto iti dakkel agatad. Iti kanito ang papatay mo ni Ella. Well, boss! Kung nangamin iti ni madam, at ako ni bagbakapayan ka. Ako na patayag ka no. Tiago, saan mo nga raramidan deta? Dahil ti kanito apatayin ni Ella. Si kantumat ti patayag. Ha? So at di ka kibaltang. Ipaimayo kanyak ni Ella. Tas siya kung timakam mo. Nalawag. Wala, Juan! Nasaya at launay, Tiago. Agtungpal ka kanyak. Tapno nasaya at ka. Patayin ka. Iti kanito nga agdarasodos ka. Nagpuskulan ti ruot dito'y tanam ni Marina. Kaya't asawan day ta, saanan ngem imay ni Ella ang nagdalos. Nasamukan to'y ayan ti tanam na. Agiruota, kat kalpasan na, dinakto iti kalapaw. Sarong karakmat ti kalapaw ni Marina. Adda ako dito'y kalapaw ni Marina. Ay na, tunggal umayak dito'y. Adda kita malagip ko. Tinakaamamas ang napasamak kan ko na. Jaklat ta malipatan. Naranggas dagiti pasurot ni Senyor Simon. Dabaet kantungan. Isuda tinang papatay kin ni Marina. Isuda. Agdalusak mo't dito. Kalpasan na. Pumanaw akong. Hello? Apay adi ka sumungbat. Hello? Tikola. Amok kasi ka na ito'y Ella. Agsagana ka. Sa pulin ka aging gama patay ka. Ella, kasimot ngay ramraman mo, iti ginadakos mo. Ha? Dunyanita, addaklaeng iti likodam. Likodak. Awan mat. Timalyaw ka, nakita. Ha? Awan mat tao iti likodak. Timalyaw ka manen, nakita. Anya ka diya talaga ti kayat mo mapasamak. Anya ti kasapulang kanyak. Kuwarta? Sana nga agrup-rupat kwarta, apadam. Apay ati ka parang kanyak iti personal. Makigtot kanto, inton makita na kiti personal. Ngam no ita,
Palpaliiwan ka pa'y laeng. Addaa kitilikudam dunya Anita. No agpakadakas kalata. Iduron kan ijay imperno. Anya. Aldaw ti panagsublimi iti doktor mga ansong. Mao di siguro dati a panagsublimi iti doktor. Sige, kuyugan kayo. Ang mga numasalaw yung dagiti nakalaban tayo, katdakas kayo. Manglimlimo kami, mga ansong. Uresak, manglimlimo akas makitaltalon. Agkalugong iti payabyab. Manglimlimo kami, matkas bakat. Sige, ipanta ni Rosa iti doktor. Nasaya at met, tapno ma-check up iti hosto. Tapno awanton ti parikot, inton adda tayon iti kuta. Ma'am, agpakada ako ma. Adala sa rungkara kagayam ko. Ni Nena? Saan, ma'am? Sa anak mo't lang agbayag. Agsubli akto adagos. Ala, atakan ka, Ella. Agandat ka. Wen, ma'am. Day, at remore ti gate ti mansyon. Babae. Ni lalaki ti day da. Paltugak. Kat siguraduag amataman. Guard, pakirikap ti gate. Kanal po ang day tinangag ko ay mga tabay tiyay. Ma'am, di kay rumrumwar. Tapalam! Iti akin nga to ang pasat ti mansyon, ma'am. Sino tinagpaltog itay? Awan makitak at tao itirwar ti gate. Kaya't asawon ti kanalbuong itay nga adda tao nga agsisiim ditoy. Talaga nga awan makitak babaan to'y larga bista. Ella, asin di nagpartog. Kunak mo addan natamaan kadagiti guard. Jack amuno asino ti nagpaltog, ma'am. Ngam amok asyak ti pinunteriana. Anya? Nagasatak tayo laang. Pasaan ka natamaan. Ay na, madanaganakan kan, Ella. Iso mabalin ka di. Saan ka narumrumwar dito balay? Mama. Pangaasim, saan ka pailaang arumrumwar? Amangan no agbanligidan amang patay kan ka. Oo niya, Tiago. Napatay mo ni Ella. Saan pa madam? Adarimwara babae ti gate da mansyon. Ngam jakmat na puntaan iti pinaltugak. Anya. Nagkunang kamutan. Madam? Api-api mo napuntaan. Nilapit di Ella di ko naman nakita marimwar iti gate. Nalapit, madam. Ngam jakmat na puntaan. Agsubli kay Jay. Tapatayam ni Ella. Makamukan noan niya ti wagas mo. Tapno mapatay mo. Madam? Iti kanito ang mapatay mo. Ikarikmat, Tiago. Maalam to ti inkarik adak kalagatad. Kas bonggunam. Wan, madam? Agsubli ag iti dahin dyan mansyon. Kat patayat nila. Ipanamnamag dayta kada kayo, madam. Agbaligi nga tani Tiago amang patay kini Ella. Gagayem, di liwana denggen tituloy tinobela tayo na pauluan. May kanem abilin. Nobela ni Virgie Paglay. Direksyon June Ributaso. Technical kan musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng istasyon.
May kanang apilin!